umva nangwa Imana ikoresha abarokora iteka, hari n'igikoresha n'abantu batari mu nzu y'Imana. Sinzi bavugana n'abarokora. Imana nawe itakoresha ngo ihindure amateka yawe. Uyu murongo waranangaje cyane uba muri Esaya 4:5 Esaya umurongo wa 4. Aravuga ngo kubwo umugaragu wanjye Yakobo natoranije, nguhamagaye mu izina ryawe, nguhinduye izina nubwo utigeze kumenya kuro. Ndavuga ngo Imana ikoreshe abo hafi n'abo kure. Imana ikoresha abayimenye n'abatarayimenye. Ikoreshe n'abanyamahanga ku bwawe. Ikoresha abo mu nzu y'Imana n'abo hanze yayo. Imana ikoreshe, Yesu ashimwe, haleluya, abo kubabarirwa, abo bajugunyira utwasagutse, babandi babaga ku nzira, ariko Imana yamanutse, uwo ari we wese yahinduka ubutabazi ku buzima bwawe. Ariko ndavugana n'umuntu nyumva, Imana yamanutse yakoresha uwo ari we wese yaguhesha akazi, uwo ari we wese yakubakira, uwo ari we wese yakugeza kure, uwo ari we wese uriho Imana yamanukiyeho. Bibiliya ivuga ngo babembe bane baragenda bagiye guceza, nango bari bagiye kurwana. Vuga ngo Imana izi kwiyaranja. No. Uzi ko Imana ijya yiyaranja ikazana umuntu atabizi ibyo agiye gukora, ariko agisanga yakoze ibyo atatekereza ko yagakoze, kuko Imana yabijemo. Ndasenga ngo Imana ize mu byawe. Oh no. Ndasaba ngo Imana ize mu byawe. Ababembe nango bari bagiye mu ntambara, ababembe bari bagiye guceza ngo babone agafunguro, bari bagiye gusabiriza abanzi babo. Mwibuka abasiriya baje gukambika bafite amagare, bafite abasirikare batojwe neza, barya neza, bakomeye, bafite imbaraga, biteguye ko Abisirayeli bazasohoka bakabafata miri, bakabagenza uko bashaka. Ariko Imana igiye kubihinyuza. Imana ikoresha ababembe bane. Ndavuga ngo Imana iracyafite inzira, ntacyo Imana itakoresha. Ntacyo Imana itagucirisha. Bene data, ishobora kugucirisha n'ikaramu yawe gusa. Ishobora kugucirisha igitekerezo gisanzwe kigusanze uryamye ugaramye. Imana ishobora kugucirisha akantu k'ubusabusa. Imana yagambiriye gutabara, gufasha kwayo kuzaca mu kintu icyo ari cyo cyose, ariko uraza kubona gutabara guturuka ku Uwiteka. Ariko ndavugana n'umuntu nyumva muri uyu munsi, ndashaka kuza kukubwira ngo rekera kubunza imitima. Imana ikoresha. Hari igihe abantu bicara ngo ariko buri urabona uriya muntu kubwageze hariya nuko yabigenje gutya akabigenza gutya. Iyo uza kumenya gutabara kw'Imana, ikoresha uwo ari we wese, ikoresha icyo ari cyo cyose. Yesu ashimwe, haleluya. Bakundwa, iyo abi imbere mu nzu banze gukora, ikoresha n'abo hanze. Sinzi, abo mu nzu iyo banze gukora n'abo hanze barakora. Ku byawe ab'imbere iyo banze n'abo hanze barakora. Ndasenga ngo Imana iguhagurukirize ubufasha bukomeye. Imana iguhagurukirize abagufata amaboko. Imana iguhagurukirize abagushigikira. Imana iguhagurukirize, haleluya. Imana iguhagurukirize iburyo n'ibumoso. Imana iguhagurukirize mu izina rya Yesu. Nkuko nta muntu watekereza ko ababembe bahinduka igisubizo, nuko n'inzira zawe nta muntu uzitekereza aho ziri buki. Ariko ndavuga ngo turi mu mwaka wo gufasha guturuka ku Mana. Ndashaka ko dusenga.